Tengi nak kalian congka Meghalaya Youth Congress, ni don hangni i Executive Committee congka Meghalaya Youth Congress, ni Pyrshah ban ni penrem ya ke sorkar BJP ya ke cing syakem no cung Presiden juga Indian Youth Congress nam ta ketu ka protes ke bakile ke AI Summit ke Badang Sulong Shen. Kini ke protes ke cing syak kedai ke peaceful protest kedai ke democratic protest bad keju ke por kedai ke issue base. Dan hemrai ni i penban ba ke BJP kala kemno ya u Presiden jungi Uday Bhanu Chib bat gila set patok EU bat damshen udang yok bil. Reke ai ka ba pensngau ini kum ka Meghalaya Youth Congress ban Pyrshah ai kini kalong ba kum ki khun samla trong ka negeri India ni yang niru tang nam ka Youth Congress ndrai kum uta khun samla trong ka negeri India ka bi ke jongi bangidon ka hok ban protes ngidon ya kata ka hok ban protes kat kum ka constitution trong kari India kat kum ka artikel khat khandai idon ka hok ban protes ya kanu ka cingle bakla na kaliang trong government na gani kaliang trong sorkar te habangi phairu kum busuong ba ka cingmut trong protes ni shifting kum kun samla ngidon ka hok ru ban protes ya kanu let's say habadai kanu ka bentar Henry kum ke government ke BJP pat ngi ban ki kem ya ki ba protes ki pen sitom ki pen saja Henry kum ke Youth Congress kumut lada ngimyo ek takalat ku hap lada hapo ke demokrasi country ke jongi kadai ka hok ban protes bat kam dai ban dictate ne ban set patok ke democracy is all about debate lan ne ke cing pen shine na kaliam choki balai ki kem ta kumta nga kentu nga weru ya ki khun samla hapo ka jela Meghalaya ke jongiru mangin long political aware habidai ba kanu ku policy ka ba penmi na sorkar khnang ba kalawai ke jongi kalong ka ba shah kalawai ke jongi kalong pasnga ya kumta na kaliang jong Meghalaya kongresu ka yang scam lada dai ke issue hapo Meghalaya lada dai kanu ke issue ka bakta ya ka chat benriu ke jongi ka bakta ya kari India ke jongi ni yang scam ni tresitom bat ngimnom island ya ke cinglek bor ke cinglek don bor jong ke government te kum ka BJP ke babat ya usan syar lakam hapo Delhi ru kadai buan long aware bat mentang i penban ba ke BJP kating penban ini kun samlang nomor balai gitik nomor gi wenra ke cingkeli ke badai habidai bat ke imlang ka salang habidai ba ke development habidai bat ka issue nam ta kun samla bat nam ta kari bat ke chat ban review berok away. Udah sibuk.